Afurika, umugabane wirabura, umugabane dutuye wuje ubutunzi bwinshi n'ikirere utabona ahandi, ariko ukennye kurusha indi yose ku isi. Byaba biterwa n'iki se? Kugeza ubu nta n'umwe urahamya inkomoko y'uruhu rwacu rwirabura. Bamwe bazakubwira ko abirabura ari bo bantu babayeho mbere, gusa uko baje kuvamo abazungu biribazwaho. Abemera Imana bo bahamya ko umuntu yaremwe nayo kandi ubwo yari umuzungu. Gute se yaje kuba umwirabura? Abahanga bo bavuga ko ikirere cyatumye uruhu ruhinduka, ariko na n'ubu nyuma y'imyaka magana n'amagana nta gihugu cy'abirabura cyari cyahindura uruhu, cyangwa se ubwoko bwari ubw'abera ngo buze guhinduka abirabura n'ubwo bamara imyaka n'imyaka muri Afurika. None se koko twaba twaravumwe na Nowa, tukaba dukomoka ku muhungu we Hamu waje guseka se yambaye ubusa ngo nuko yinywereye kuri Kamanyinya? Ibyo ariko ntabwo ari byo tuganiraho none, cyane ko nyine ntawe ubizi, ahubwo reka tuvuge ko inkomoko y'amazina y'ibihugu byo muri Afurika nziza. Muri Afurika ibihugu 54 kuri ubu byigenga, aho tugiye kunyuramo buri kimwe aho gikomora izina ryacyo. Igitangaje nuko byinshi bikomora ku bakoloni. Izina Afurika ubwaryo biragoye kumenya aho rikomoka, gusa ikizwi cyo nuko abaromani bitaga Afurika agace kari kegereye Carthage, ariyo Tunisia y'ubu. Nyuma byarangiye rino zina rikoreshejwe mu kuvuga umugabane wose. Reka duhere iyo muri Afurika ya ruguru aho dukomora izina ryacu, Maroc. Mu Cyarabu Maroc bivuga Al Maghrib, bisobanura uburengerazuba, kuko aricyo gihugu cy'Abarabu giherereye mu burengerazuba kurusha ibindi. Mu Cyespanyol ho Maroc bivuga Marocos, izina rikomoka kuri Marrakesh yahoze ari umurwa mukuru w'iki gihugu. Izina ryo mu Cyespanyol niryo ryaje gutanga amazina ya kino gihugu mu zindi ndimi, haba mu Gifaransa Maroc, Icyongereza Morocco, Ikidage Maroko, gutyo gutyo. Bityo rino zina kino gihugu cyarehawe mu Cyarabu kubera aho giherereye, mu gihe Abanyaburayi barikiyise kubera umurwa mukuru wacyo wahoze ari Marrakesh. Algeria, mu Cyarabu Algeria yitwa Aljazaira, izina ry'umurwa mukuru wabo, aho mu Cyarabu bisobanura ibirwa. Abanyakatalonya muri Espagne bo baje guhindura rino zina barigira Alger, mu gihe Abafaransa baje kurivuga nka Alger. Ubwo igihe cyari kigeze ngo kano gace gahabwa izina, byaje kurangira Abafaransa bafashe rya zina ry'umurwa mukuru bongeraho iye kugira ngo bibe igihugu. Nguko uko Algeria yabayeho. Tunisia nayo izina rikomora ku murwa mukuru wayo Tunis. Aha naho nk'uko Abafaransa babikoze kuri Algeria, byabaye ngombwa ko na Tunisia yitwa gutyo, maze izindi ndimi zibigenderaho, harimo n'urumvuga. Libya y'umurwa mukuru wayo ni Tripoli. Gusa ubwo Abataliyani bazaga gukoloniza kino gihugu baje kucyita Libya. Libya ubusanzwe ni izina Abaromani bakoreshaga bashaka kuvuga Afurika y'Amajyaruguru. Iryo jambo n'Abagiriki bigeze kurikoresha bavuga Libya. Izina rya Libya ifite kuri ubu irikomora nyine ku bakoloni. Misiri, iyi mu Cyarabu yitwa Misiri. Iri zina rifite inkomoko ku Basemite, rikaba risobanura umupaka, gusa ntabwo ariryo zina Abanyamisiri bo hambere bakoreshaga. I Burayi ho bakoresha izina Abagiriki bitaga kino gihugu Aegyptos. Ibi bivuga Egypte mu Gifaransa, hamwe n'izindi ndimi zibigenderaho, hari nkaho no mu cyacu uzasanga bayita Egiputa. Hambere ubundi Misiri yitwaga Kemet. Turacyakubwira inkomoko y'amazina y'ibihugu byo muri Afurika dukunda, aho nko mu majyaruguru twemeranyije ko amazina bino bihugu byakomora ku bakoloni b'Abanyaburayi hamwe no ku Barabu hamwe. Reka tujye muri Afurika y'Uburengerazuba, Cape Verde. Iri zina kino gihugu cyarehawe n'Abanyaportugal, Cabo Verde, cyaje nyine guhindurwa mu zindi ndimi. Mauritania, mu Cyarabu iki gihugu bacyita Mauritania, gusa ubwo Abafaransa bakolonizaga baje kuzana Mauritania bashingiye kuri Mauritania yahoze ari intara y'Abaromani bo hambere. Iri zina Abaromani bari barishingiye ku baturage b'Abamor, izina Abagiriki bari barahaye Abamazig, ubwoko bw'abaga muri Afurika ya ruguru, cyane cyane mu bihugu by'Abarabu kuri ubu. Senegal, mu ndimi zose niko kino gihugu cyitwa. Iri zina naryo ryazanywe n'Abafaransa bakolonije kino gihugu, nubwo mu by'ukuri bitazwi impamvu. Hamwe bivuga ko byaturutse ku bwoko bw'Abazanagazi bwari butuye muri ubu bwami, aho kuri ubu ba muri Mauritania. Ahandi bavuga ko mu mwaka w'1846 uwitwa Denis Fernandez yaje kwambuka ku ruzi rwa Senegal, niko kubaza abo yasanze ko urwo ruzi rwitwa, abatungiye urutoki. Aba ngo baketse ko ababaje amato yabo, niko kumusubiza bati Sunugal, aho mu rurimi rw'Wolof bisobanura amato yacu. Uyu yahise yumva ko urwo ruzi rwitwa Senegal ari naryo zina ryaje guhabwa igihugu. Gambia,
Abongereza bafashe izina ry'uruzi rwa Kambura bariha igihugu cyose bamaze kuriryoshya kugira ngo ribe Gambia, aho ku banyaburayi ari ryo rigaragara nk'izina. Guinea na Guinea Bissau, ibihugu byahawe izina rya Guinea riva mu Giportugal. Guinea ni izina abanyaportugal bitaga Afurika yirabura ubwo barimo bazenguruka isi hambere. Ibi byatumye n'abanyaburayi barikoresha bashaka gusobanura Afurika yirabura. Ku mugabane wa Oceania hari igihugu cyitwa Nouvelle Guinea cyangwa se Guinea nshya, aho abanyaburayi bakise rino zina kubera ko cyari gituwe n'abirabura nacyo, aho ngo cyabibutsaga Afurika yirabura. Ntawe uzi impamvu Afurika yirabura yiswe Guinea n'abaportugal, ariko bamwe bavuga ko bishobora kuba byaravuye ku bwami bukomeye bwa Ghana bwabagaho kuri ubwo, aho baba barahinduye iryo zina bakarikuramo Guinea. Twageze muri Sierra Leone. Iki gihugu nuko cyahoze gikolonizwa n'abongereza, ariko izina ryacyo rifite inkomoko ku banyaportugal, aho bise kino gihugu Sierra Leone, bisobanuye imisozi y'intare. Abataliyani baje guhindura rino zina barigira Sierra Leone, aho kuvuga uretse abanyaportugal ibindi bihugu byose by'i Burayi harimo n'abongereza bagikolonije byaje kugumana izina ry'abataliyani. Liberia, abanyamerika bifuje gushinga igihugu muri Afurika, aho bagombaga kohereza abahoze ari abacakara bamaze kubona ubwigenge. Ntabwo byabagoye kubona izina, aho bise kino gihugu Liberia, ni ukuvuga igihugu cy'ubwigenge bashingiye ku ijambo liber risobanura ubwigenge mu Kilatini. Cote d'Ivoire, ubwo Abafaransa bashyiragaho kino gihugu bari bagamije kwirukana inzovu. Aha niho havuye izina rya Cote d'Ivoire cyangwa se agace k'amahembe y'inzovu. Ibindi bihugu bitandukanye byagiye bihindura rino zina mu ndimi zabyo, ariko Cote d'Ivoire yasabye ko yajya yitwa gutyo mu ndimi zose. Ghana, abongereza baza muri kino gihugu bakise Gold Coast, nabwo kubera ko bari bakurikiye zahabu kugira ngo bakurure abashoramari. Aha ariko ubwo Ghana yabonaga ubwigenge yahise ikuraho rino zina yifatira iry'Afurika, niko kwitwa Ghana, izina ryahoze ari ry'ubwami bukomeye bwo hambere. Gusa igitangaje nuko ubwami bwa Ghana ntaho buhuriye na Ghana y'ubu ngubu. Twageze i Rome muri Togo. Abadage baje gukoloniza kino gihugu bakise Togoland kubera ikiyaga cya Togo cyegera inyanja. Abafaransa baje muri kino gihugu nyuma y'intambara y'isi bahise bakita Togo gusa, ahari naryo izina rya kino gihugu mu ndimi zose. Benin, Abafaransa baza muri kino gihugu bari barakise Dahomey, izina ry'ubwami bw'aho ngaho bwa Dahomey. Mu mwaka wa 1960 igihugu cyaje kubona ubwigenge cyitwa Repubulika ya Dahomey, ariko mu mwaka wa 1975 nyuma y'impinduramatwara z'abakomuniste igihugu cyaje kwitwa Benin, izina ry'Ifaransa ry'ubwami bwa kera bwa Benin, ariko butarahabarizwa kino gihugu cya Benin kuri ubu. Benin City ni umujyi wo muri Nigeria, niyo neza iri mu gace kahoze ari ubwami bwa Benin. Nigeria na Niger, ibihugu byombi amazina biyakomora ku ruzi rwa Niger. Abafaransa igihugu bakolonije baje kucyita Niger, mu gihe abongereza baje kongeraho iya biba Nigeria. Iri zina rya Niger ubwaryo ryazanywe n'abataliyani bajya kwita uruzi, nyuma y'aho ubusanzwe abahatuye bahitaga Nigil, ni ukuvuga umugezi wa Gil. Aha ariko ngo abataliyani bumvishe bavuga Niger. Mali, Sudani y'Ifaransa, kubera ko hambere Sudani ryo zina Abarabu bakoreshaga bavuga abirabura. Aha rero kino gihugu cyabonye ubwigenge cyitwa Sudani y'Ifaransa, ariko gihita gihindura gifata Mali, ubwami bwo hambere bwo kwa Sonjata Keita na mama wari ufite ubwiza buciriritse, aho bwabarizwaga mu gace Mali iherereyemo kuri ubu. Burkina Faso, urebye ni rimwe mu mazina make ateye amatsiko. Iki gihugu ubwo cyakolonizwaga cyitwaga Haute Volta kubera uruzi rwa Volta. Uru ruzi rwari rwariswe rino zina n'abanyaportugal, bakundaga kurunyuramo bagenda bakagaruka, niko kurwita Volta, bisobanura gukata mu Giportugal. Haute Volta rero yari yariswe nguko n'abanyaburayi, ndetse binaguma gutyo nyuma y'ubwigenge. Mu mwaka wa 1984 Thomas Sankara twemera ubwo yabaga perezida wa kino gihugu yahisemo gushaka izina rijyanye n'igihugu bwacyo, aho yashyizeho izina ryo mu ndimi z'ingenzi zo muri kino gihugu, Ikimore n'Ikidiura. Mu Kimore Burkina bisobanura icyubahiro, mu gihe Faso bisobanura ahantu. Mu kirimi cy'Ikidiura cyahise kiba igihugu cy'inyangamugayo. Abaturage baho bitwa Burkinabe. B bisobanura abaturage mu rurimi rw'Ikiperi, urundi rurimi ruvugwa muri icyo gihugu. Reka tujye muri Afurika yo hagati, turasangayo Chad. Chad yahawe rino zina rivuye ku kiyaga cya Chad, ikiyaga gikora ku bihugu bitatu birimo nyine na Chad. Iri zina rikaba ryari risanzwe mu mazina yo muri kino gihugu cyo hambere. Cameroon, abanyaportugal nanone nibo bahaye izina kino gihugu. Aba
bakaba barahajyaga bagiye kuharobera udusimba bita kamaro wose mu giportugal. Abadage ubwo bazaga kuhakoloniza, izina baje kurigira Cameroon, ahubwo abongereza n'abafaransa bahazaga kuhakoloniza nyuma y'Abadage baryanikaga uko babyumva mu ndimi zabo. Nguko uko icyari Cameroon cyaje kuvamo Cameroon. Repubulika ya Centrafrica, ubwo Abafaransa bazaga gukoloniza kino gihugu bahise bacyita Ubangi Cari, bashaka kuvuga uduce tubiri twaho twa Ubangi n'utwa Cari. Aha ariko mu mwaka wa 1958 kino gihugu kiri gutegura kubona ubwigenge, cyaje guhindura izina cyitwa Repubulika ya Centrafrica kubera ko nyine cyoherezwa muri Afurika yo hagati. Sao Tome et Principe birumvikana ni izina ry'Iportugal bisobanura mutagatifu Thomas n'igikomangoma. Saint Thomas et Prince izina ry'Igatolika Abaportugal bahisemo guha kino kirwa, bikarangira rinagomyeho Guinea Equatoriale. Nkuko twabikubwiye, Guinea ni izina abanyaburayi bitaga Afurika yirabura. Aha Abanya-Espanye ubwo bazaga gukoloniza kino gihugu bagihaye nacyo rino zina Gabon. Mu rurimi rw'igiportugal yitwa Gabao, bisobanura ubwoko bumwe bw'inyundo. Ayo wabo mu gihugu cya Portugal, aho bari hayo mugezi waho muri Gabon nyine, binaranje igihugu kirifashe. Abafaransa baje gukoloniza kino gihugu, baje nabo kurigirira Faransa, maze Gabao ribyara Gabon. Congo, ubwami bwa Congo bwari bumwe mu bwami bwari mu gace kakolonijwe n'Abafaransa n'Ababiligi. Ubu bwami bwatanze izina ku bihugu bibiri by'ubu, aho bitandukanywa n'imirwa mikuru yabyo. Congo Brazzaville ifite umurwa mukuru Brazzaville, izina yakuye ku Mutaliyani Brazza, hamwe na Congo Kinshasa ifite umurwa mukuru Kinshasa. Kinshasa yaje kwitwa gutyo mu myaka ya za 60, izina riva mu kirimi cya Kikongo bisobanura isoko ry'umunyu. Mbere uyu mujyi ukaba waritwaga Leopoldville mu guha icyubahiro umwami w'Ububiligi Leopold. Iki gihugu kigeze kwitwaho Zaire, izina riva mu giportugal Zaira. Abanyaportugal bakaba barikuye muri kino gihugu nubwo barivugaga nabi. Zaira ni naryo zina abanyaportugal bakoreshaga muri cya gihe cyo kuvumbura imigabane mishya. U Rwanda bivuga kwaguka mu Kinyarwanda. Iri zina ntabwo ryigeze rihindurwa n'abakoloni b'Ababiligi ubwo bazaga gukoloniza kino gihugu. U Burundi naryo riva mu Kirundi rikaba ryaragumyeho ubwo Ababiligi bazaga gukoloniza kino gihugu mu mwaka wa 1916. Reka twarikize muri Afurika y'Uburasirazuba. Sudani na Sudani y'Amajyepfo. Abarabu bitaga Afurika yirabura Balad as Sudan, bivuga igihugu cy'abirabura. Abakoloni b'Abanyaburayi bakoreshaga rino jambo bashaka kuvuga Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iri zina ryakomeje kwitwa bino bihugu. Iri ryari n'izina rya kera rya Mali yitwaga Sudani y'Abafaransa nk'uko twabikubwiye. Aha ndetse wamenya ko akunda kuvuga ubwami bwa Sudani mu kwerekana ubwami butandukanye bwagiye buhinduranwa muri Afurika y'Uburengerazuba. Sudani y'Epfo tukwibutsa ko yabonye ubwigenge mu mwaka wa 2011 ivuye muri Sudani. Ethiopia. Abagereki Afurika yirabura bo bayitaga Ethiopia, igihugu cy'abantu bafite amasura yatwitswe, kuvuga nyine ko birabura. Iki gihugu cyaje kwitwaho igihe Abyssinie, aho mu cyarabo byari Ali Habash. Eritrea. Kino gihugu nacyo cyakolonijwe n'Abataliyani, aho cyo kimwe na Libya nacyo cyaje gufata izina ry'Igereki. Eritrea rikaba ari izina ry'Abagereki, aho ryasobanuraga inkombe z'inyanja itukura. Djibouti yahoze ikolonizwa n'Abafaransa. Djibouti yafashe rino zina irukiye ku mujyi wayo w'ingenzi Djibouti, umujyi washyizweho n'Abafaransa mu mpera z'ikinyejana cya 19, ariko biragoye kumenya impamvu bari barawise gutyo. Somalia. Abaturage bo mu ihembe rya Afurika ni Abasomali. Ubwo Abongereza bakolonizaga kano gace baje kukita Somaliland cyangwa se ubutaka bw'Abasomali. Abataliyani bo baza bahise Somalia, ari naryo zina rya Somalia y'ubu, mu gihe n'igihugu cya Somaliland kiri gushaka kwiyomora kuri Somalia. Uganda. Ubwo Abongereza bazaga gukoloniza kino gihugu basanze ubwami bw'Abaganda, birangira bafashe rino zina. Kenya. Abadage nibo bageze muri kano gace bwa mbere, maze baza kwita imisozi yaho Kenya nyuma yo kubibwirwa nabo bari bahasanze. Abongereza baza kuhakoloniza nabo kino gihugu bakigumishije kuri Kenya. Aho ni amazina abiri yihuje. Zanzibar ni umujyi w'ikirwa cya Unguja, aho zari umujyi ukomeye w'ubucuruzi, abaribo banyuzagamo abirabura n'ibindi bicuruzwa. Ubwo Abongereza bazaga kubona ikiyaga kiri aho hafi, bakize Tanganyika kubera ko izina babwiwe n'abaturage baho. Abadage
byaje kurangira bo bakolonije agace karimo ikiyaga cya Tanganyika, mu gihe abongereza baje gukoloniza Zanzibar. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, abongereza banafashe Tanganyika bayihuza na Zanzibar, biba Tanzania, niko kongeraho ya nyine yahawe ibihugu bitandukanye. Reka tumanuke fiyo muri Afurika y'Amajyepfo. Angola, kino gihugu cyahoze mu bwami bwa Dongo, abami baho bakaba baritwaga ba Angola. Abanyaportugal baje kuhakoloniza bahise bifatira rino zina. Namibia, Abadage mu gihe cyo gukoloniza kano gace bari barakise Afurika y'Amajyepfo y'Uburengerazuba cyangwa se Sud-West Africa mu Kidage. Aha, nyuma Afurika y'Epfo yaje kukigarurira niko kukita Namibia mu mwaka wa 1968. Iri zina rikaba ryaravuye ku butayu bwa Namibia, bwiswe gutyo n'Abanyaportugal bakwiriye rino zina mu baturage baho. Botswana, ubwo abongereza bahakolonizaga bari barahise Bechuanaland, igihugu cya Bechuana. Iri zina ryaje guhindurwamo Botswana, ari nako yitwa kuri ubu Afurika y'Epfo. Aho ntabwo bigoye, ni igihugu nyine kiri muri Afurika y'Amajyepfo. Lesotho, abaturage batuye muri kino gihugu ni Ababasuto. Abongereza bahaje bahise bahita Basutoland, cyangwa se nyine igihugu cy'Ababazuto. Abangaba ngo bajya banabita Ababazoto hamwe n'Abasoto. Ikintu cyaje kubyara Lesotho ni ukuvuga igihugu cy'Abasoto. Eswatini, abatuye kino gihugu ni Abaswazi, byatumye abongereza bahita Swaziland, izindi gihugu cyagumanye nyuma y'ubwigenge. Aha ariko mu mwaka wa 2018 cyaje kurihindura cyitwa Eswatini, nabyo bisobanura igihugu cy'Abaswazi mu kiwabo. Mozambique, hahoze ari ikirwa kigaruye n'Abarabu bakita Musa Albik. Abanyaportugal baje kukibambura hanyuma bahindura izina riba Mozambique. Iri byaje kuba izina ry'ikirwa hanyuma riba n'izina ry'umwizimbakirwa, biza no kurangira riba izina ry'igihugu gisanzwe kiri kuri iyo nyanja. Zimbabwe, hambere aka gace kitwaga Rhodesia y'Amajyepfo kitiriwe Cecil Rhodes, umwongereza wari warayihaye nyine. Ubwo kino gihugu cyabonaga ubwigenge cyese cyitwa Zimbabwe, mu kirimi cy'Igishona bisobanura inzu ishaje. Zambia, y'Abongereza bari barayise Rhodesia y'Amajyaruguru, impamvu ni nk'imwe ya Zimbabwe nyine. Iyi ariko yaje kwitwa Zambia kubera uruzi rwa Zambeze cyangwa se Zambeze, izina ryatanzwe n'Abanyaportugal n'ubundi ubwo barimo bavumbura imigabane ariko barekuye mu baturage baho. Malawi, ubwo Abongereza bageraga muri kano gace bahasanze ikiyaga bakita ikiyaga cya Nyasa nk'uko abaho babivugaga. Gusa nyamara Nyasa bishatse kuvuga ikiyaga mu rurimi rwabo, byarangiyeho kino gihugu bakise Nyasaland. Aha ariko haba kino kiyaga hamwe n'ibihugu bwabyo byaje guhindurirwa amazina. Ubwo Malawi yabonaga ubwigenge babyita Malawi, babikuye ku baturage ba kera babaga muri kano gace baba Malavis. Reka twerekeze mu nyanja y'Abahinde. Seychelles, ibi birwa hambere byabanje gukolonizwa n'Abafaransa, babyita Seychelles, babyitire Jean Moreau de Seychelles, wari minisitiri w'ubukungu w'Ubufaransa. Ubwo Abongereza nabo bazaga kuhakoloniza bagumanye iryo zina. Comore, Abarabu Madagascar bayitaga Kamale. Kuri ubwo Comore yari imwe mu ntara ya Madagascar, byatumaga Abarabu bayita ibirwa bya Kamale. Ibi byaje kuvamo Comore mu kirimi cy'iwabo na Comore mu Gifaransa. Tujye kuri Madagascar. Somalia ifite umurwa mukuru witwa Mogadishu. Abanyaburayi nibo baje guhinduramo Madagascar. Aba ngo byatewe no kubitanije abaturage ba kino gihugu bitwa Abamarigash, bumva ko ari abatuye Mogadishu nyamara uduce tubiri dutandukanye. Mauritius, ubwo Abaholandi bakolonizaga kino gihugu bakise Mauritius kubera igikomangoma Maurice de Nassau cyo mu Buholandi nyine. Ubwo Abafaransa bakolonizaga bahise ibirwa by'Abafaransa, mu gihe Abongereza baje kuhaza nyuma bagarura rya zina ry'Iholandi Mauritius. Mu ndimi nyinshi nyine bahita Mauritius, ariyo Maurice mu Kilatini. Ngayo nguko ngaya amazina y'ibihugu bya Afurika dukunda. Niba yakunze ubutaha tuzanagaruka no ku nkomoko y'amazina y'ibihugu by'i Burayi. Nge wumvaga na Jado dukuze gushimira.